Mwancho muligirire na gukwande bona ndonzi ya sobereta semaragoba ya bono chinga kichira ngo kwaligania semesa ya mangana maya elinkomanyagati ya tobereto gukwaliganira kurwase mambe ya lengentambe hweka chinse chigabono chia bono margoba litukunelia Jumapili tariki ya 25 naibere omutinyo kabiro mwaka bwechiri bubere na 24 nyora na mangabere ka okolekana boigo omorewe kyama kia UDA oiboigoro mokonyi bomurai wense William Ruto amo no murayoria Kiama kia Ensa National Congress mstale mudavadi ni gobono walisiko yensa swachira sense ya Amerika aseka kiama tuko ikomi ayomone anda mange na kwaligani kumanya asenchira yobo ikirano na boigori toko bwatira nere asomuno we ebimanyeryo igakoro kwa Joshua Auta na nchiritirane nkoro kwa Vincent Onyancha. Nigotoko ya chakaso kwirubiri kuchigokara matemu manena KCP hinabaye KCC ni gobona abayiboli banyarire bakoboli bwakoenekia ngo bayikabara abana babanga nako bakwanda sinchira chindonge koeneki nambali koleta lyumana ndilyanse kero kili bagendete kwirubiri aso chigo isaransa asa matemu ayo oyokoliye kirokyo bwe msiyo kurwase ward yesise Joseph Rina ka ukwana nigate bire buna abayiboli banyare gusangamo na abana abayiseke elikonyara ko batanga gutebwatirania semichande ndiyonse kero bago chiwisaransa samatemu olina boyoka ukwana kurwasegeti kiskuru yo borosa yagetembe nigate bire buna abana babwate byewa na kero bacho okora matemu banyare kwebwatirania sebyegwa biri babwate mbaba se wesona ni achisa watimbe na wegomba base kwebwatirania so okotumeka amaryogo yogo tindia nigo chinga kechi olina nyarega kuboli abana siasa mbaba se kubatumia bobe abasabu anekero bago chikokoli skuru na boigo bali babwate bibande bali skuru ekero barasoke sikoba chikone kinango chora barabakonye nechinga kiechi unatomanyete twensi matemu ngwansale ayuara ya KCP na KCSE ono to raganiri candidates bagojwekara sasa matemu tumanganiria maya na baibuli tubasabe baba batwarwa sabana baba rende buya baba guide na soko prepare ono banyare kwa bago face the final exam ayuara KCB na KCSE Onsi barakore twabaganiria maya next talent kirikiro mepira kominyoka ogotera twabaganiria maya ko barakore na baruti ba identify their talent erinde bagenda kwa bakonye nacha na kogendera mutu ombia. I wish them all the best in their coming exams erinde na baru banyara kwa bakwenyorera ekiabo gochimutwe egento torateibia bana siasa aba abana bagukura matemu mono anena ba form 4 abandi babwatire ibande baje bakachikura igoti babwate buya nto batumia soko weke buraburu lakini nto batumia senjerere ndonge nto batagete mutu abana bono the youths babwate chinguru. These are the guys bago build the economy country yaito tigato barae buya to batangane elinde to nyare kogendera orogongo rwito rwagusi na kwagacha na senjerere ndonge Nago tigana roboti rugo ikana inda so roboti ronde ni gumoyega bwo kwena na kwebyegwa honyarita ko kolekana litukolegora sumo bagani omumo yomucyo songo omubagani Camel Park abwasa abantu banyarite kwenye rebyegwa gwetani abantu 35 abo banyarire bakubwaterane yamata so gukora emirimo miya gati ya wali banyorete byegwa no mo county ko police commander Francis Koholi edina kangwana gati ya bande asebyego byarwitne kyombe kemokuru asense ya America muliketo Sagini Sena na roboti rwa senchira yobo ikirano. Ekyombe kya I Change Nations Global Organization ICN ritkuregoronigo kyabwa togete ebyegwa go kya sabanto 35 nagati yabo mukomanda bwe county ya Kisii Francisco Oli abawaziri be county ya Kisii bakoragwa na Edina Kangwana, Dr. Walter Okibo, Duke Mainga Echate na bwego Obadia Dominic amono murikiwa mangana maya Crispino Teno gati yabanda bangenigo benyorerete ebyegwa asogo chencha magima y'abantu asorogongo rwagusi Letera nenkoro ku Edna Nyabuki Kangwana ngokora se county government ya Kisii muno mo minister wa administration lakini naende ninganjite ko kolega asiyo ko kwanya baminto asegusi na se Kenya rero twatwara bagen baru ase nseri ya America basa koruchi award
thanks to Momoro Mitoko Dominic Obadia, Owenete Kowe award in the United States. Akabasababanya aregoza. Ameweza kunifanya niwe ambassador kwa kikundi ambacho kinajulikana kama ICN duniani, na kazi ambayo ninafanya ni ya kushughulikia na kusaidia wale ambao wasiojiweza katika jamii. Kitu ambacho ningependa kuambia Wakenya wenzangu, tusaidiane kama Wakenya, tuinuane kama Wakenya, kwa sababu sisi wote ni watoto wa Mungu. Ruben West uyoro murigerera bene bw'ekyombe kya ICN n'orugongo rwa Africa niga batogetie ababuya bonsi na kubabulia abantu bonsi basangerekanete aso mu bagani o Camel Park wesoke na guchenchia magima y'abantu batari kwenyara ase binyoro by'aito. The individuals that we went through and we vetted were highly qualified for these awards. As a matter of fact, these awards have been given out to presidents, first ladies, prime ministers, kings, you name it, across the world. But when we looked at the information that was provided to us by the awards committee, from the information, the people that submitted their bios and their body of work, we felt like they may not have the same title, but they're certainly the same quality. Obadia Dominic oyochorete bunagati y'abambassador ba ICN nigago kerete getambo kerekyo nabo igobora ibwekyombe aso wesokia na kwero konya nabo igokoba ebyegwa abanyankonga abwo. I'm so grateful that I've been honored to serve the globe, serving humanity. Service to God is never wasted a moment, and service to God is a calling. To me and to the team that have received awards today, it's a seed that has been planted and a challenge to do better. Because we've been told it's in service that we find ourselves, it's in service that we glorify God. Iretere Brian Sagini Isena. Biyamono Brand Sagini Isena hasorobochirwa senchira yobo ikirano bono gotiganere Brand Sagini senna go ikananda sensemendo homobwa oka one Kenya Alliance niko bakagero chikobwatana no bomobwa azimio la umoja ayamaga yumubunge o matunguru gwasi uri ngani jwa sate birabuna litukoli yankiri litukoli Jumatatu niko bako chikobwatana na Jubilee na boygo na ODM aseganga yoko nyara gokora emerema mu mubunge yo manya ojibo igoro mubwatani yo Kalonzo o manya kantabuna Steven Muleni gate birabuna okubwatana ni gojikwera magendro gokolekana nabo niga ate birabuna ogocha mu kunenchere ya moyo konyara kwa bwatani abakenya buna hoka niko bochikomera nabo igoli tukoli yankyo asiganga yogo chugo ete niko gochikoiruke bandera yo mabwahoka maiga ya maiko bwatana oka na azimio oigo maigo tio monto yo mogo chikoiruke bandera gati ya oka na azimio oyogo chikorigie kerogo kyobora ibwense. We in Auta, One Kenya Alliance, an intent of starting negotiation with Jubilee Coalition, which comprises of several small parties, and ODM are on advanced stage, and we will be availing Auta presidential candidate on Monday in Nairobi, who will proceed to the next level of the Azimio Grand Coalition for delegates and special delegates to pull together and come up with a candidate for the Grand Coalition and their running mates. I want to tell the nation that I said the other day that the move One Kenya Alliance will make, and it has already done so, is a move of forming the government of 2022. So those who thought that we are joking and we didn't know what we are doing, they are in proper guided now. Na gotigana roboje rubono omonogeri we bunge ne Justin Muturi boigore omurewe kiama gya Democratic Party ni gobona tuguterere chingana osengana buna abarai osaba saina abari bankyo konengana Muturi ni ga atebire buna aba saina ubento kwa gwali bagali ne asensemo ya serikali yagarukira atebire serikali ya yise goswa soburai niga guchikone kibuna aba saibanya ribagali ne soko nyara ko bakora abakenya atebire ichinga kibono aba saibanta kwa gwali bagana kogera ensi ya Kenya. Kwa nini watu walipigania uhuru? It must have a bearing, and it must translate to something that is beneficial to the mwananchi. And these are the things that hii mambo ya kusema tulipigania uhuru na hakuna,
things to do with education, things to do with health. Hizi ni vitu ambavyo serikali inatakiwa kusimamia bila kudai mwananchi pesa yoyote. It is unfair ati nchi hii katika wizara 22 ni wizara moja ati inaambiwa ya youth. Na hata ikitengezwa hiyo ya youth inakuwa department. Surely, are we being fair? The youth comprise more than 70% of the population of this country. If we mean what we say, that the youth should be the engine that drives the growth of this country, then we need to see it in government. All government ministries must be youth-centric. Na gutigara boiga samangana ringete na siasa soko igurwa no kubwatirana kwebya maao ni gochinga kiechi umurebwe kyama gya Devolution Empowerment Party gekora na Create Murungi ni kubagandete kubaligania barai ao kurwa chinsemo chindo sekurwa sibe mabinde erikonyara kwebwatana ne kyame ni gochinga kiechi kyame kyo gya Devolution Empowerment Party gekora na Create Murungi bagandete koigora chiabisi chinsemo ao sense ya Kenya aseganga yokona koraliana kwa kereko ko ekyame kyo ni gochinga kiechi Murungi atabire buneki amekyo ni kyo chikobwatani abakenya bonse anekoleto mulembe asense ya Kenya huanchiri ya konde wensi hotayo Senator kutoka Embu ambaye ni chairman wa BAS. Tuko na Secretary General wa chama Ukambi Manyara yuko hapa apigwe makofi. BAS. Tuko na mama nguvu Mumina Konso. BAS. Mama mwingine nguvu Ruse Moria. Rende kutoka Meru. Tuko na deputy governor wa Meru Taita Situshio. Tuko na deputy governor kutoka Embu Madam Ndizi. Tuko na majority leader kutoka Meru Karevi na wajumbe wengi sana kutoka na baraibe chikanisa kurwa sensemo ya Rift Valley anensemo ya North Rift ni gwono baichani na nigo bakumirete okungusana na kogendrete gati yumure wenso muskuru Kenyatta na boigono mokonye Dr. William Samuel Ruto kodengana barayabu nigo bateberbuno ogotaigwano kuni okrachi gotra no mulemba sense ya Kenya ekrokeli basabiro kuigwana gati ya baraiba barayabu babere konyara kogendera na abochinga kiechiche nigo bamochiria bana siasa bali bagendrete gotra no goturubani mulemba sense ya Kenya ekrokotento kweroberia sobo obole bosio bakwana kuru asensemo ya Trans Nzoia niko batebire na omokonyo umurayibwense na boigono umurayibwense niko bantego chamo na gotinyo kwigwana unencheremo yo kunyara kwa bwatani abakenya bonsi na gotiga kumusanana. Kenya's politicians leaders have appeared to spearhead initiatives aimed at fostering peace across the nation. Kenyans are yet to settle down and the whole nation is already in a campaign mode. Political campaigns have now gained momentum with the political parties hunting for votes by dividing Kenyans in different sides with their political renegades. We are deeply concerned the way the fallout between the president and his deputy is causing tensions among the communities. Our point of reference as religious leaders, we are concerned that the prophetic role of the faith community is deteriorating day by day while the society is drifting away from God. However, the political elite continue to paralyze the nation more and more, exposing citizens to further moral decay. Sisi kama peace committee iko na viongozi
watu wangu hapa na kama viongozi wa kanisa tumeamua tunaenda kufanya mikutano hata ya kuwaongelesha hawa wanasiasa na goikasa nsemende ringete oborendi na boigo amatemu amone chisemi omoriginal commissioner kurwa sorogongo rwa coast John Olungata nigatebire bunensemeni gwabege toborendi waisaina na nigo bero beriti boikrano obusibo bochiyokora kwa matemu amana KCP na KCSE ka okona kurwa asensemo ya Lamu nigatebire buna goikira boni gabanyanyimbo bonsi nigo bareta yali kubwaterana elikoneki amatemu ingo chigokorora senchira ya bene boigo nigatebire buna okuminana na butukanu bonde bwansi burache koneki mutabasa okolekana nigo bero beriti boikero no konekina ayutari gochi okolekana nigo chinga kiechanyare kubolinde bwensira sakanya bututukanu bonde bwensi bogotema kwiba matemo igago chigomukirege tambukirege tindikeri chikona gotebuna abantu bonsi maro chikubwatira nansa anane asense moyo bolindi banyimbo bonsi nigo baro beri kuboikirano asogo chikoneki amatemo gochero okolekana senchire ndonge na boiga senchira yubwasioro container zinalindwa ufunguo uko na watu wawili huyo ni DCC ama yule mkuu wa wilaya na pia mkuu wa elimu katika wilaya ama kaunti ndogo, na hawa wanahakikisha kwamba ufunguo ule haupotei wala hauingii kwa mikono ya mtu mwingine, ili container inapofunguliwa mtihani ni ule ule, sio umeibwa, sio kufunguliwa, sio kufanywa nini. Na pia katika container yenyewe inachungwa, katika kila mahali ambapo kuna container ya mtihani kuna askari wanachunga, na huyu askari kazi yake ni kuchunga container hiyo mpaka mtihani umalizike na umerudishwa katika Kenya National Exams Council offices. So katika sehemu yetu ya Pwani, katika eneo la Pwani, tuko tayari kwa mtihani. Tumepanga askari, tumepanga magari, tumepanga wale watu ambao watasimamia na tumewalinda, watakuwa wanasindikizwa. Kwa hivyo mipango iko tayari. Lamu ninakwambia tumepanga usalama na pia unajua Lamu tuna wanajeshi, tuko pamoja katika hiyo kamati ya usalama ya kuhakikisha kwamba mtihani unafika. Kwa hivyo wakati ambapo taona magari hayatakwenda, ndege itakwenda. Tukiona kwamba ni mahali pa kwenda kwa miguu, tutapeleka kwa miguu kwa sababu askari wapo na officers wako na hata officers wa mitihani wako. Kwa hivyo sisi wote tuko tayari, na hata juzi tumekuwa Lamu, tumekuwa Tana River tukiwahamasisha wananchi kujua kwamba mtihani si kitu cha kuchezea, kwamba kila mtoto lazima afanye mtihani wake, awe ni mgonjwa, awe ni nini. Na gotigara sense mora mangana rengete siyaso murebwense osomo konyu murebwense Dr. William Samuel Ruto ni gaburi tukuligara nyarateka gote abuna isokoba omurebwense na chukane kinango tuguterarare na gukoro ko gosererwa asense ya Kenya. Ruto boigoni gamente gote abuna abanta bange ni go bagendete ko gosererwa egingana tebire buna hago chigokora isego so asobura ya sobo chori bone bogo chigokore kanu mutinyo gatano na koye gabuchiri bubere na merongebere nebere boigoni gamentre goteba na kuboria abakenya tiba base wancherwa ose base wancha gochore rumo ose gochore rumurai engana atebire buna abakenya bo katika pecho rumurai baragani anogo chiko baikereria magendero ekero kulyo bochori bogochia gokolekana. Mimi nataka niwaambie Wakenya, kuna wengine watu ambao wanafikiria taifa hii ni taifa lao na sisi wengine ni wageni, ni maskwota. Mimi nataka niseme hivi, we are going to change this nation. Hii nchi, safari hii, mwaka huu, katika uchaguzi ambao unakuja, ndio tutaondoa kiburi ya watu wachache, tutaondoa madharau ya watu wachache, na tutatengeneza Kenya ya Wakenya wote. Hawa watu ambao wametuzoea wanafikiria ya kwamba watatuchagulia nani atakuwa kiongozi wa Kenya. Watu wachache, kwa sababu wameteka nyara taifa letu la Kenya, eti wanatuambia ati ni wao watakaoamua ati nani kiongozi wa Kenya. And through blackmail, intimidation, threats, arrests, they want to shape the destiny of our nation. We want to tell them, you can arrest as many of us as you want. You can threaten as many of us as you want.
You can intimidate as many of us as you want. But this year, in these elections, we are going to put to a stop threats, blackmail, intimidation, and have a nation. Na oyo kabere umurai wense ya Amerika Donald Trump niko bono amochiri obasagani ya sense ya Ukraine asekeri amochiri bono ense ya Amerika sokurina kubatirana na ense ya Russia nigo Trump atabire bono obasagani ubuno bwale konyara gotangeka ekerekeri abanajeshi ba Russia banyarego sase tonene ya kabere ya Ukraine egentone nabo omurai yuyu anyarega komochya kyandage ikomeye. Under Biden, Russia invaded Ukraine. I stand as the only president of the 21st century on whose watch Russia did not invade another country. The Russian attack on Ukraine is appalling. It's an outrage and an atrocity that should never have been allowed to occur. It never would have occurred. We are praying for the proud people of Ukraine. God bless them all. China is threatening Taiwan. Russia is decimating Ukraine. Omoncho muligeri nyironsi yaniko gene tukia nyorogo itira Ndizi TV obonsubo mugusi na boko tuba tukotera nsemo ya mtandao nsemo ya Facebook na Ndizi TV News na bagen nsemo ya YouTube na boko tunyorobu na Ndizi TV News roboti yorokuru ase Ensa Eyemo ikono Trump banyarega kurenkwana yaye ligoro tombo ko ikase nsemo ndehiye chikosore kerto kumulekera ekeminano kya regional league ekyagendera kokolekana litukuli alera asegeti ase skuru yoboroso ya Gatembe maiga ye timu ya Gatembe Streets kokosoria ne timu ya Kineni FC asegete kyo skuru yoboroso ya Gatembe keminane kyoni go kenyara kokosaligwa kerokeria etimu ya Gatembe Streets yanyara ko yekora kigoli bere asegoli Eyemo etimu ya Kineni FC kolengana n'abakocha n'abateni beje timu iki cyonse okwana na igatesene Ndizi TV nigo bago kerobobuye ane timu ya Gatembe omoteni bwe timu ya Gatembe niga go kerobuye obo ngajogote abune timu ya Gatembe ya gosori ase kigosoli sato ikirabono abu ya berge kubwe gosori ya muma ya jogo itwa kigosori chinde aseke minane ke regional league asana nabo bago kerobuye obo maiga ya Gatembe kuyekora timu ya Kineni FC kigoli bere ase egoli Eyemo. Game na bayari ngengia umupira wa 2-1 timu ya Kineni twako umupira orengo muya lakini yabeire patimbe gose batubuire birengereri batubuire 2-1 na borengo umupira mokongu Gatembe teri raisi na Kineni ntolize ora twako umupira ora mokongu na masabiki yago tebinga umupira no mokongu orenge bono erebuya ase Gatembe anyorobuibwa 2-1 litikolia ronto watege mwenkongu sana egemu ya lero yabirengia chiti mchonzi nkoranga challenge mbia nchepi mete chingurubya kabisa kolende litikolia lero yanyalikana Gatembe nere kubwa goso chiti mchonzi se rige ngorenga ne chiti mchie prupete ne rige sengenzo ene rige nkongu sana ngosa bere chiti mchinde na jiro chiti ndate wakege tonyora matokyo ndate benga lero twa yorobo obobuye butangani sengenzo twachire ntwaenda Nyamira tukaitwa na tukaenda bumachoge bora buntu aitwa etimu ngiye tokote banga lazima wanzira nekerobuire egera ndore kebisha magosa utake ko maintain timu byeche yake win unabono lero ne bangete bia ne timu yange irokobua Monchu muligeri ko ikrabu nonko yakero musumali mangana majia century yobo ikranu ensemo yabono margo bachikoro gaise tubuna botambe ningira nanda SMS yigaseri bonyare ko sansamuranira nago kumanya hunagendrete gwateka bali mwesto bwatera na SMS ya mangana majia ko bakrambia mono ayo muligeri ambia mona sogo chora ko yatengera ku Ndizi TV obwansubo mugusi na bono chinsemo chiri chiamanila Philippines sogo chora gwetera www.ndizitv.or.ke na nyabono chinsemo chiri ya Nicaragua wikirabo nongonya tera tomeranisa tuchiabo tukoli twabwatira nere ase omono webimanyiriyo igakorwa Joshua Auta na ncheretera ne buna botambe nkorwa Vincent Onyancha. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene negokorera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi niji kaunti chitoetanaine una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside koda ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriubwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo yera se nyumba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eyemo kianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ine nubwatu muchando bwa maiso guse numanyetundu bwatu muchando bunoyo enyagitari ya Kisii Eye Hospital nige kurubo garali bwensi bukuruwa ya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwate kanana barubu gutwara kimashini chikerero echukobara enyomba yogo koreru kubara guse theater yekerero boigo abanyagitari bubwate nigo bubwatu bumanyi bwego muno ngokora bali laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo mbabwate asabruiri bakobera na kurwaligwa na boigo bali bakurwaligwa na kogenda chinka cyabo nkwegeria barabanyagitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madison nechinde chinyinge batarire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'obroso ya Kisii Primary angena Kisii Stadium nabuku bakiresime asinamba enoti isano noisato ibere enoti isato eyemo kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano noisato enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti ibere isano noisato enoti eyemo marakabere kianda isato. Kisii Eye Hospital, macho bora, maisha bora. Kiremambia yamatuko yiwiki guchakira Jumatatu goika ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV. Una botambe to gochakeri ritukuri yao ase obwansu tumede na manga koraganire ritukuri goro no tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensake umete sara no mete ensake
Ensa umete na mugasogete umete maambia ego no mada tena ki tiganda soki kerogo isiko nda nywenza ki umete ne bwate vitamin D ne bwate ona entwe mwanjo muri eri ntura gotiga maiga imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D murubyo no yo mubuka uguchakia na kurosali tukuriao asenjiri ndunge kima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera buneri ya committee maximum prison egitire iga minute igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kiri gwasibiritu asejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na mwogoto tweet ase at Ndizi TV News inadhia tokonyora uchumbe yao asenjira yobokirana baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogotorora korwa sinsemo chama chengumba no sesimore tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umtirie imeya Ndizi TV asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange ayatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Untita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no mayanjiro musaguso mukwani wiye atebo no moyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye ero mutungito kuri cyambere yategere nae goru ari enche bana ndwari turi kwemanya eri bana na nkugena yani nari kogenda on off kero monto asense yiga tomanyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumuruberio ona yaeteire nigo togotarira abaminto bali beteire amangana ao na yaeteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nijideke komnisano chiamogaso obolemi nobonda n'umuruburyo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'obolemi bwekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi nabo igo Kenya ngima kwimokerera igoro obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro balyagusi chiamatechiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabaremi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho muligere lyakonye tutayenda umutimo kontu agoteba ingocho tuli no yominto ore expert gyokoraga iga ase greenhouse yege omwancho muligere lyabona tiganda koira mpaka asitugwesokera chianga chirito kubeka ekero omonto akwenda korusia oboke bona akoganeti oboko bwao chigo chianga nchiri chikobe gutiganda koira oro na nchende asoka na nje nchikori oboko obu tobase obolemi nobo